10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. University Norway pia mwalo mamani ayo vago batuia elusene halaevalu laftani professor inoke fotoworkau pia professor toketa socio laftani ko fu malu atu i he talamalu e fonua lo tu pe moyako e ta ke fra hoko e tau polo kalama pe mi he university lo au university aya o iloa ko lo au mo mamani ko hoko atu pe na polo kalama ko ni kai ki mo ke tau hoko atu ko fra tu lo atu ki he tau mama mo ta maha kurea o e pure ta mawe a ko ia ai iai pe mohono ngā hi whaafofa pe he foki e ku whatapuatu ki he kere o e kakai tupu ai whanua ko e ni ki o nau whanua ai matakari nana warau ka nau tolu a Kempelani pe he ke matakari tala kua ko nau tolu a Sineo ki ai ku whaafe ki he whiawhini professor ina whatua kau ko e pure lahi o me sitlo au ako whakatulau atu he ki he tahine princesi ko lātou fui peka ka koe tala whekaulahi o tonga ki Australia o kune mea heni pa pehe whoki ono kai ngahi haa kotoa pe pehe ki he kautaki lotu pe me tonga kotoa pe i he tapa ke he keho kolo pe ke mea mai pe te ke mea mai ki he polokarama koe ni i he kahau o tantali rei koe tau kawe i ngā ko e hoko atu e tala noa ki capitalism. Ki capitalism pe ko e capitalismi, pe ko ekonomika o e ono pōni. Pe o ko whiwhia o kui heni a professor ino fotuakau kai whahina ke taraki pe te u mui atu pe ki ai. Tō tāna ke atu hangahi whakakaukau. Kai ki mua ia, o ko ato e apa makehe pe me he pure lahi me chancellor professor ina fotuakau pe pe ke te au pe mo poate ai apa makehe pe mo apasia ki e mea fra e ki o kuto i e whare o tupou pe he foki ki e whonua ka ma ai hatala whare pe ki Kawalauta, ki Tamasi Plinis Kalau, Plinisi Kalaniwalu, pe foki ki Tamasi Plinis Kalau ni moha maafu pe mangai ha kotoa pe ai pulonga kotoa ai whanua, pe kuato e mau whaapa pe mau ofalahi. Kai te uto e whaaroa te u whenga ke u foki mai ki a professor ina Fotuakau, kene kamata mai ke hoko atu ai matala noa pa te matoki hoko atu ai pe maro au bito e huakau. Laksan malo au bito ku kore komode mo te ke ku fanga nga whakatapa ku au whakinga e po ma. I he tapa kotoa o ngā i historia ku hoko tau whanua. Ke te kia ka haina princesi mo ki nau tolu ke i fuesia o mea ke si o mata pe viti o pe siua he ngā walahi ai ka ainga ka mata me ka ainga ka ni walu i no whakalawalawa o e mea whaka eiki o mea si tapu pe au tau whamaloa i he kakai ke nau ngā we ka pe foki tau
hou iki o tupu hake i tau whonua e kuhange ka te au siua o toko mai e tu i e whatongia ke toi ki i sau pulu ai ngā ua e kau hou iki o kamata me kau hou iki tupu koe whonua kai mahalo ku ilo peku tai peke toi te teu e kau hou iki ke toi le yang ka pusio he mea ka eikoi o meresiti tapu prinsesi meresiti tapu o kuiai e liri ula i he anga ngā ui pea neongo ke tuku mao pea tau patunga motua mo nau alu pea ka ko kamata ke ao tangata mahalo ai tui i hono whakahoko tau ngahi ala hai pea ko tau whakawhita ai te mo kua maro ngā ue ko ia ko ngā ue ko ni u tau whai e tau tolu ko tau whinga pē siua ke uru hulua o ku kore whamore peheni ke kau Amerika ka huikai ke mau pehe ko mau tala noa o ku mau pehia e Amerika ka mau sa ia i Lucia mo sia ina ikai ko mau tala noa tau ataina pe tau mau tau dolu ki he mea ku ha mai he taimini pea mohano whakawhotunga oi kaha o mea koe hae kaha ko mea pete i tāna ke atu ki ai ko whunua koni o Amerika wini lahi au pito pea Amerika i he ngā ue pea ka e whakate whito i he kakai o nau take whunua o tatau pe mo atau whunua so siwa ka oku tau hoha e ku hange ko tō anga koe nai tō ai a holani e ne paanga e kuonga timua toi tō mo Pitania e mea tatau toi awa tueni mo Amerika o toi tō pe i he pao pare matatau ka koe whehu uile o koe ke tau wako tau tōu ha mea me historia mo whanonga mai a mea koe o tau ka anoa pe i he koloa mo i mawhai ko osi i longa mapia ko ni he ngā ue e kau tangata lahi ngā o toi suhi mai a historia mea la i he tuku au mai ngāhi civilise ko ni ka tau te whito ke nau mea whakapaanga siwa koe hao pe ke tu unga o fuulahi e ne whema koloa pea mo vete rewa hono i mamani ke malu e ne whema koloa ka i he taimi tatau ko mo vete ko ia kere ohi a koloa ko une puke ko e fu whamore lahi whakakau tau ia o nau tōai a Holland tōai a Britania mo Amerika i e fu mea ko ia pea na tau hao rewa ko ngahi whakailonga tau ka noa ki ai o tau ofalahi au pito ke whanua ko i mo fuoroa e tau whengau ati mai tau tō lahi a tau kakai ka koe uhinga ia ka koe ke uhinga ke tau siokehe me u mea o kuhoko ke e ua sia katoa mamani ko neo tau tala noa ai ki ai o kukai ke honge tangata ia ke nau tō sio whakareri ke nau tō ke u mea ko ia tau tala noa e laftan ki he mea ku haa mai o kai ke toi pūri te kai ke toi lava whakaikai hange koe ni koe mo ua Amerika kitua o ku tolu taha tiriona kono i whakaikonomika lau koe ai GDP o ku ua tiriona pe Tana e toki whai e me whakataha lahi. He koe optini o ku ua pe, koe whiri o ku ua pe. He whulahe pe he koho mo ua, te teke bankrupt ka ke default. Aia koe whiri ia o ku whakaikai iha i kai ke lava Amerika ia alukia. Koe whiri hono ua,
ko tu usi o whakamoe e si. O tu usi o whakamoe ke tuku hifo mo ua koe ni ki lao. Koe mea ku whiri kia Amerika, ka koe osi koe whakataha koe whakamoe koe ia. E kui hataha te me lava o mui ke mape koe ni ku nau pehe ko tari he nau wharea rea mo mea ke tu usi e whakamoe. O kei whehui, whailonga whehui pei. He anga o tūkunga aho ni siu. Ka koe mea lalahi a koe siua o tautara noa ki ai. O koe ke tautara noa tatou ka nisi. Koe tautara noa pe tatou ke mea ku ho. Pea koe mea whakapaanga. Lau tiriona paanga unau hanga print. Ka koe iwi e nau paanga. Na e puke aki ai whakatau lolo ko ke reserve currency a mamani. Pea koe tuunga koe aho ni, ko vae tu uaia he koe hawhe ia, koe vae uaia ngahi whonua o koe ke tautou ngā u ea ke tautou ai tola Amerika. Koe mea e kong tala mai, ka koe mea lahi koe ke tau sioki ai, koe hae ai mālohi fuu. Whaunga whakapaanga ko une puke tola Amerika, koe ngā ue koe nia mawandeo, mawahi oswiri u whonua de whotu e nau mea po. Kai fuo te tau whanonga atua i ta uni tau whoou. Pea toki whakahoko o whakasino mai koe whakau kau ia. Ka kua osi kamata ai ngā ui e ke ai. Ke alu koni koe ngai pureanga o mawahi. Pea paurewa walu ngai pureanga o mawahi kai toi ngā ui ak hokpaanga. E holo rewa i paanga ake vai ua. Koe anga pe tau tā noa matalahi. Pea rewa ho ai holo ho i paanga ake vai ua. Mo tuunga maa o lunga o kuke iai he taini. E koe analyze o ekonomika koe ni ka wa Amerika e siua. Ki whaka ofa, koe analyze koe ni na mahe tahi o he wa te wata. O koe si o koe ki hono ka hau. O koe ke hame au ki o lunga. Lalo ka ato. Ai ngahi whaka ilonga la lahi whaka ekonomika. Lalo katoa. Au ke mo ua, to kouia. Au ke tu ua whakapaanga, to kouia. Koe o mai e ngia koe sio tau atai na e ngahi kautaha la lahi i whakatotoro. I he wase ua tahaya sio. Aini o tau alu to sio kia. I he wase ua uanu ua tolo. Ua hoko ia. Ai fo i whakafuofua ia koe. O pai ke a whanua ia i Amerika mo i Urope siua te nau kake ki o lunga hamea. O whakatatau ke analyze koe. Tene o moe mai he kakai ani i koe analyze o pe ia koe ke pe i kai kaku. O mai analyze o koe ni ka pare te tau sio he u whakitoa koe o ngā ue aki. O koe ti permanent. Ngā ue aki te mea kotoa pētai. Ni tau sio ki ai o mahino au ki tope. He koe mo ua, o toi tau te au koe alu koe ni e toi lahi anga. Ha fua u whaka ilonga whaka ekonomika koe o ku nau savea ia ko au ki rusia mo sia ina. Koe ongo whanua ko ia o ki ori pe ia. He wikai ke ia ha sio ia ke kahau e tō lalo kula ha nau mea. E paloto pe ia ka e ke lava pe ia o whataki e nau ekonomika. Koe hohaa o kutaki a Amerika ko sika uruaki ia i he anga koe ne tō lalo pe koe tau sio hoki ai sio e tau tāno pe kato o kamata ke hoko umea e koe ai ta un. Ka kuhange koe mea koe nā tatanga noa ki ai sio. Ko tuunga fra ekonomika mo i liu na mani ke aho ni a geopolitics mo ekonomi. E whakate fito i he mea Amerika koe whai. Kene ekonomika. Koe mea e te tau alua ki ai.
ue sia ai au mahino. Ka koe whehu, koe ue sia au lahi, koe ue sia au sisi. Koe whehu ia koe te tāke ngai whonua. Pea oku tau sio tato ke siwa koe tuu koe ke kahau, aeanga ku ekonomika I mālohi te hen, oku lere kulo kula ane koto. Ka koia lastani koe anga te ia tau kifra maapopo ke tau whapolo kalama koe na tau lere mai ai ka ofa pe o kakai ofo I Amerika I he mea o ni pana o mateu ke hiki a totongo poroa ke owa he pesete uanoa. O stala mai e te tau hyperinflation tae owa he pesete uanoa ani tau whanonga ati ai e lotonga nisiwa. Pesete uanoa kia koe tau ilo pe koe tola tonga tola ua ke tola Amerika taha. Se ka pau e holo ta anga Amerika o au se niti manoa e ue sia rewa atonga laku siriri kone I Amerika kai kehe ka kohane kone ako talawe ki ai koe hae ai ka fihu e whai ke mafi o whanua koe ni tene tala mai ai tu unga mamani te tau hoka tea he toenga tau ni ia mo tau fo o umo hoko atu. Malo si wako wha maapo opo pe ia ngai mea ta whatala noa mai kia I he kuohiri, he tangahi po kalama kuohiri. Koia apolo kau Amerika he koe tatala noa tau ke hia ki Amerika. Ta lotu pe koe mea koe ni whakaha mai o tau si o mata ki ai e lala e whonua koe ni hono ata mai lelei o furihi. Mo toi whakatontonu ele. Ko mea koe ke ene hoko koe taki wha ekonomika I maamani siua. O ku moone lau koe a pāra. It slips through your finger. O ku kai ke toi te he osi whaka homo atu. Koe tūkunga e o tau iai ke tai. Aloha vito Professor kai whahina. Hono to e whamaapo opo mai mo no to e hulu I mai a ta pōtala noa ko ia I e wiki ko si, pia mo e wiki at koe, pia mo hono whamahino mai ai poini ko ia o kai ke pehe ia ko ha whehi a ki Amerika. Mo e ngā he whanua wesi te, ko e tala noa pe ki he fo I hange ko hoto e whamahino ke ni ke fo I whetau kaki ko hoko I he aho ni. Pea mo e liliwahi ai mea koe o ku wheangangai mo Amerika. Pea ku whakalanga whakaukau mai ke te au ne saipe ngai mea na kulawe atu ki ai. Pea ku toi lahi ngai mea, toi asa mai manatu mai ki whamanatu mai ka te au o toi tala noa. Pea ku whielawe atu ka mea ke whai mai ke ata anaki mo ta whanonga pe ai koe mea e taha koe ulo aki, alto apea fo I whehu e ua ke ta aruai ka tau ki hoko atu a ngai whehu. Koe ulo aki koe oku ke toi whakapahino mai ange I he fo I holo koe ni mo e tūkunga whatu tāma koe a Amerika. Ko mahino mai fok me o tala noa ai maa po opo ange. Mo I tuu koe ngā aue a Lucia mo si aina mo ngā he whanua ke he koe nau toi tuu o siofi tuu o ua mai mo nau second thought mo nau toi whakaukau ma ke hono ua ke mea koe no koko ka tau te whito ki si aina aia e malawa nai ke tau pehe me ho tala noa o ku mata te tau alu ki e halanga mo fo I direction pe koe tataki koe mo halanga whanonga kou alua siaina pe mo ngai whanua Asia mo ngai whanua koe ne nau piki atu ki ai pe e te tau whainga pe heni ia toi whainga pe a Britania mo Amerika mo ngai whanua Wesite te whito ngai whanua Anglo-Saxon
ke toi whakakau i pe ha whainga mea pe ke neongo ai mea koe ni te whito ki nau tunga whapaanga ko Amerika mo e nau mo ua o vaia. Pea ko kānanga te pe ki ai e fwoi te ui hono ua ke toi anga o whapaanga mai pe toi tānak mai ki ai. O ke pehe koe fwoi o kuanga whawhewhere wai tuu ai ngāhi tau koe ni o ku whai ki e mea koe ni o ku hoko he ku taki pe Amerika. Pe hange ko Britania he whaka more la, he whaka uria ki he tau koe ni a Rusia mo Ukraine. Koe fu rau piriona koe nuku aru ki ai, koe ku poine ai, koe ai tuu koe ne mea whahe tau. Mo mea koe ni o ku hoko koe ni ki he nau tunga wha ekonomika. Koe mea ku nau kei whao paanga lahi pe he pe ai ki he fo i tau koe ni. Lau piriona. Tau o silo foki na ke staranoa ki mua, koe poini foki e tā, koe wha nau wha hanga maho peo te ke e tau, koe uhi ngā ke whenga, koe ngā koe kaune rei ki he nau, he nau ngāhi kautaha, ngāhi business industry koe i he malai tau, ke vilohe e nau ekonomika. O ke pehe nai koe whai whau ngai uhi ngai e nau ai e fo i tau koe ni, mo nau poupou, mo nau hore lahi ki ai, ko inga na alawa vilohi mai ai ha mea ki e nau ekonomika pe koe hako ko wanga pe eksio atu kai tuka kai whahena ki ke hoko at maaro. Koe kehe ni he siwa koe hoi whiu ua ki o kou pehe e au ko ki tō mui koe whaunga koe ni ngau ngāwe a ki ko toki lahi u whanua he taimini hono weapon nai koe o toa. Pea o ku kaike tō se ia whanua ia o tupu he tuku pau mai ai ngā aue ati Amerika mo wesi te hono ai e tō la mea tau i he ngā tau koe ne hongo fulua noa ko o si o kaike te ia whanua ia se nofo mau koe mea koe. E koe te nau ilo nau tau te ko a se, e puke nau paanga. E koe nau o po sanction, o nau puke nau tau paanga. Te au nau mau e nau tolo fuu, wha unga wha paanga koe te whai ake ngā aue koe ia. O hange koe Swift, o hange koe Reserve Bank, o hange koe International Monetary Fund. O ku le rolo kehe Reserve Bank, ho koe fuai moe. Monetary Fund, te au toai ma panke pure i o lunga sio. Koe fumea ko ia, te au ku whai ngō fuare ma ke nau hanga e nau tōru. O ngāu e ati ai. Ka take ange e kai whahina, ko ngā ke panke pure, ko ngā ke World Bank. Ko panke pure ko o tu tōru uia, ai Reserve Bank. Ko ngā ke Reserve Bank. Koe ua ia hui ai e ma ai whāmoe. Te au kutu ai ma fupanke e taha kuhiri o lunga toko taha. Ok. Ko inga ki Amerika. Ki Amerika puka tu mamani. Ikai ko mea whapaanga e ko a mamani. Mamani, ok. Yeah. Ko te hui rewa. Ko hai ko au ne pure i e mea koe, a laini ua mo laini unua. Ka uku osi ma ue whangea mi sini ko whakaroro pe ngā ue aki i he tau koe ne ua futongo fulu ko osi. Ke tau tea ia te ufonua. Pea na koe tau hongo fulu pe ko osi ko ua noa ko osi. Sere a fonua ko tau tea i mo whaoa e nau paanga. Ko whakamui mui en ko lusia ko ono me au piriona. O spuke e weste. Pea te nau whaiteri hape na tau ki ai ke mea te nau ngāu e aki ai. O hono wasi ua. Kau ki hua tu kai whahena ka takau ki hua. Koe fo i whakarea koe ni kono frozen pe ko hono puke u paanga koe ai ngāhi whonua pe koe au ke hangene hao tala noa koe kau mārunga
Lucia, koe haka e fuirea na ngā we aki mai ngere. Olka. Ka koe kulau. Koe foi mawhai koe foi mawhai whakapure anga hau pe ia o Amerika ke me whai e mea ko ia. Ono frozen e o fau mahi ngai pangera lahi koe hae foi tuu ai foi mawhai pure koe ki hano puke hapa anga ha whanua pe koa kakai. O mahino ka te awia ka pau koa kakai i Amerika. Ne? Ka koe mea koe ka te au koe o ku kai ke mahino re le ia pa ku lahe kakai na tāno pe he. Hano puke koe Amerika ai paanga a Lucia mo ene kau maa o lunga. Ai a kuhinga pia koe paanga a Lucia i Amerika. Ha ono frozen koe o fau mai panke, he ngai panke. Ia whafokia. A feitu pehe we si te o koe paanga a Lucia. O ku nofo he malu fo iti. Whaunga paanga koe. Oa u ke whaunga o ku whetotongi aki o ku ia ko panke maulunga taha ko whikawaki mo settlement. Ko e banki settlement o ngahi mo ua mo mea ko. Ko e o ku osi whakahua me ea ko ni he sāta ko e League of Nations. Fuoroa. Pea ku toi ta. O ta o mai tō whakarere i he iwena ai po i sāta tatau. O whakamawhai ai ai ngahi pure anga ko dike na whanga whakahoko mea ko. Pea ko me ea ko tau sio he tau e ua fulu ko no riu unga hono whakahoko mai Amerika. Ai mea ko ni ihe waka mai he United Nations. Ko me ea ko hoko. E ko alu ko sio ko mahuinga re vai vouti ko ne vouti ko a General Assembly. Aina? Lahi ko ngai pure anga na vouti ki ai. O anga rewa mawhai ke na whanga whakahoko. A fo mea ko. O kui he lao ia i uena. Tai nini ka o ta unia pe iau pe ko kupiha. O kui ai mea taha o umau ko kupwhataha. O lao ko ni te au ku. Ka kono whakarea he aho ni siua. Lastani ko kupui. Chata ko ni mehe i uena. O kune whaka ko fua ngai whanua we si teke na weaponize a reserve currency. Pea koe mea ko lere mana wahe ai u whanua au koro ke tawhakota. Na hoko mea koe nika na utoka pau hoko ki Lucia. Koe haai haki whanua. Ke kua ue ai ngahi mea koe puke koloa kawa iote koe hāpua. Na mui a fisi ai na taua iote milionea Lucia. O milionea Lucia pa na peheu na o hanga puke. Ai iote. O hange koe ka ke se mau e Lucia iote te nau ta lawa ai. Ke kohono whaka au whaka koe me aia siua ko tuuma. Ka koe se hui kohono ua siua. O ui kaito lava hakoloa ea ue e fu ekonomika koe ni. Ke ki i ngau. Koe mea koe whakatau mea taupe. Koe treiti pe koe he mea tau. Te neongo koe whakarea siua. Ko tokoni, mau tokoni i eke nau tau i tau ataina. O koe kia tokoni e koe no. Koe ne osi koe ni ka pau e maohe a i kurei. Nau tā whakafoke no. O tatau pe mo mea koe na hoko ki he feitu na o hoki e setami. Koe Emirates mahalo pe ko fe. Koe osi koe ia. Koe toki tā mo uai a pure anga koe ni. Koe hua ta Amerika toe. Te he ke whakatau a tā na i ki nau tō. Te nau tō tā mo uare waki Amerika he mea koe ia. O koe kia mea e koe tokoni siua. O lo ia. Koe whakarea ia e kau politiki. Ka koe osi koe ni. O koe te he ta e tā i urene tiriona koe te kuatu. Tā whafo. E koe te nau totongi tanke tau ko toa. Ea koe whakarea pe taha e kai whahina
Koe fo investment le rei ai fo i tau kotoa pea e nau hanga toko ni ha fonua. Tuku keheanga e wha nau tau koe e nau ngahi factories industry i loto Amerika. Koe uhinga ia siua koe uho o e ngā aue koe ni koe lelei wha ekonomika. O koe ke nau toka na toke au hai ki fonua. He te nau tō lawa pe na tō seto he ku osi alue peseti e wanoa maa pe tō noa ku osi usia ia. Koe hae toe, o nau tō te nau whai tā mua. Te ko mahino nia siua, e morea i kurei ni. O se tau. O ware pe ko nau, toi whakatupe na toi whai tau fo o mo sepia, i Kosovo. Ko Kosovo, ko ngai a sepia. Kono gahi kolo ai. O atu na to ia, o kau he tau na upomo na to a sepia, ka ai o whakatau ata ina a Kosovo te heke pure anga makehe. Ka uta tau to pemo mea ko i Ukraine, ko futa whaki whakanoate ko Kosovo, ko kau sepia ia. Ta kuaru beta i memo whainga ta pure anga ia, ke whai e mea koe na whai koe he pure anga ko kie kau Rusia, o whai ke kau sepia. Kau ta mai sepia ia e hu mai de kau taua na malu hono kakai. Iko so. O foi taua ni fo ouen, siwa. Koe, o ko wha uria ka koe whainga koe ni siwa, haki i mea peke ne ki i kake i tu ua whaka ekonomika. He ku osi vai tu ua mamani o skola katoa ngai pure anga lalahia ke tawhareka. Kea, koe mea pete tau sio ke ai sio hangena ta lawe ka he wiko osi. Ka pau e whainga pure anga koe ni ke puke. E ne pa angai o lunga neongo ku osi vai ua mamani koe te nau toe ngā ue. Totong kai fonua katoa ue si te tau totonge mo Amerika. I kai ke tau ilo tato kiai ka te tau totong i heanga o tuunga whapaanga. E o ka pau te nau tau hi nau whaangai o lunga te tau holo te tau tau kilao. Tau os kam kamata pea siua o siho tai nini ko se kwa alo o ise ni tritonga. O kwa ke whai mai to Asteria ke malo, o whai hiko ia ke vai vai. Ka koe mea ia o eke mahalo o kuia e kau tangata ekonomika o peke ke whakatara noa pia ke mea koe ni. Ke mau ha whakapuafua. Aftani ka koe mea koe o ki kau oho ware ai. Hala ata ke whahatala noa ke whaupare ma koe ni i Asteria. Ka te hepe mo Nusila, te hepe mo Amerika. Koe kau miti a siua. O si loka e ngutu ia. Te aku ilo re vaia ta koe lere holo ngai fukau taha koe nau mo ui o whate fita breala. Te hange koe lau siua o koe fu fo i konga a o tala ngofua o tō tau whitu. Te au tau malwal nia pe ai kato. Te ofa pe o ku te koe mea ko ke o mai te tala noa isi o tala noa i pe hiki a totong koroa inflation e me aluki o lunga. Ko te alu kosi o ko whakatau he taimini hedi. Tā polo meni a koto. Ko te whakatau koe na ua ngeau tupu, ko wha ngeau tupu ea taimini. E te alu ko whakatau. Ka koe mea pe koe ke tau tala noa ki ai. Koe hae uhinga o tau toloto ai he fu inflation koe. Koe ki whahata noa ia. Koe ke asi maha analaiso ia tau ekonomika lalahi koe o whonua. O kou ki whia hua tu ai e kai whahina. Mahalo e tāna noa koe. Kou ki whia hua tu ho hau koe ni ki Australia ni.
te fito ke he tau tu mo Piritania, te tau te fito ka tau tolu pea mo Piritania. Ko e mea kou tau tu maua e kai mini ko e tala ngofua ki Amerika tai to e whehu ia. O koe ke tau toi i kai. Pe hangia ko ho tala noa mai koe, koe fo i tō onga fo o ia whakapure anga hau, ko e tala ngofua o whai pe tatau ai pe. Ka koe mea kou whia lawe at ke ai mui mui at pe ki ho tā noa. Ko mea koe no whai mai e Amerika ka ki tau tolu. Kai ke ne o mai e a hafu pa anga rahi ki a ki tau tolu. Ka kune hanga ia whanga kau ki tau tolu ke whai proseki fo o koe ni ai ni koe ai akus. Ai koe tau whamore ke tau whai tolu noa piriona he ere at koe ni ke tau ngahi ake a whanga fu makauku. Ai koe o ku talamai o ku nau ia no ngai konga whaka nuclear kai ke mau ai o tau potai. O koe haa ho toi wakai ke fo i prosek lahi ko ia. Moi fo i whikau aki koe mai mea o ke tā noa ki ai. Ai tu koe a Amerika. I hono whakakau aki tau tolu, o kai ka mahu inga ia ke ai e whangafu wakau ku ka tau tolu pe koe ai ke haa. Ka pau koe uhinga ko siaina. Koe ke hau whanau tawa a siaina ke Pasifiki, pa nau hau pe nau tolu wha ekonomika, mo whakasosiare, nau nof pe nau tolu ai ange ko siapanika. Koe kulau, koe uhinga befo ke tau ai pehe, ka pau o ku pehe mai koe ngau tā no befo ke national isu pe koe irifia ki siaina pe koe ha, ka kai fo ke ha a siaina ia he fo i haranga koe wha asma nau ai mea whakau tau pe koe ha, nau tau. Ka koe fo i laka ko ia wha whio anaki ki he mea koe ni. Aia ko ki tau tolu, tau talango fua, pa te tau hanga tā a whangafu waka koe ni e fo i waha tau atu koe ni. Koe ke a ne fie maulahi ana criticolo urgent ki e tau national interest. Ke tau whai ai fo i whakamore, ai fo i kau wako na nau asmai. O tala mai e fu whakamore ko ia pe uhinga ki hea. E kui kai ke criticolo pe fie mau bibiri e mea. Kai whakafoke atu e kai whahin. Ko me ai o tala no ai i hiua. Ko kamata ke tau tae mo ua Amerika. Ko foi pou cheki ko ia o tolu nge au piriona. I he tau tau noa ka hoko. Aena u ia tua se hu i ko pe ko ilo pe ko tau noa ka hoko ke ngā ue whainga teknolosia ko de ahonu. O ke ai wakau kuai. Kulahi hono whakaanga i. Ka koe mea ke ai siua nei kai ke koe o wale pe tatou tau a moho hea ke foi pong o tala mai e foi seo toi mo fua koe ni e tā mo ua ke Australia. Ka koe mea ea ko ngai ka whaake ke hia mea koe no ko uhinga ki ai. Ko whaunga e taha te tau tāi e mo ua Amerika. Ai? Koe hawa ngai hukau taha ngai mea tau koe ni o tau konfwe. O hange pe ia ko se whakatau aki. E kua osi maa ua he no moro koe o anga wha se tau isi. Ka he kai ke to iaha mea ke he ia tene lava ue a ekonomia lahi e whanua koe ni ko mea tau pe i he loro tongai. Ko mea ia o kumnau whakalanga holo e tau he ngai whitu ke he te mama. O koe ki tau i Afrika, whinga lahi Afrika ke lo lomi hipo mo make sense ko nau kakai. Ko mea e ni nai ai ka nau tolu. Nei mua o nau ke i o mai ke o laiti o nau kakai. O kai ke nau wako. Ka ngā ua pe African Union e ke solo wa tau pareba Afrika. Pe kai ke solo wala wahe solo waha taha. Kana e talamai ka te au o whide motua na asi o whakalanga i ukawa ko i kurei. O toi asi Afrika toi asi suteni e siua. Te au ku tau amanaki pe ko fo i tau eno whakalanga ta. Kai ofa pe he puako ngai whanua Afrika. Te aku nau ngā welahi au pita pe mo Lucia mo Siaina ke nau langa whakalanga laka.
Pea koutu pete nau soloa pe he nau talamai nau tolki nau soloa pe nau pau parema. Ko mea pe au ke e sia he hono atu ko ne pau parema tauani. O pe he ka fonua e sia tukuane pe ia ke Asian ke nau soloa pau parema Taiwan mo sia. O kai ka me e ke lata whake heia o kaua. Ka koe tuunga ia te tau alu kia ma mani koe he aho ni siwa pe ofa pe te tau mo ui fuoroa o sio ki he o se tau ou ki ono nunua o e tu kunga koe ni te koe analaiso whakai ki koe kau mea o te gai ke ta o tō tangata e koe ni ka ririu lahi pe he e hane koe tau ora ki ai. Na e hoko pe ki mua he ngai sentui ki mua ka ko tau tō tangata koe ririu lahi tahadi mamani te tau sio ai. Ka koe harewa e tau mea e whai, i he tau whanau, i he tau ako, o kuro tonga mo ui mamani he aho i, o ku tai pau pau pito. Ke tala mai hatu unga pau ia kia. Tau ke inonga pe tau tō siua i ase ian mo nusia, ko te ke tau tala noa ke tau pare ba mamani. Ko ne ea ke hanga noa e kakai he, i kai ke miti ai. Ko tala noa koe a miti ai tau tolu na tala noa pena e. Awa heuri mo mi keni ke feitu. O ngai mea mamau taimi pehe. Ku ai hake ko hai o ku ikai ke fu hao hao ai hange ko ni asimai. Ta koe na highly paid ia he ni aluholo fo se ke hei o kau milionea. Nai tala noa pehe tau mo ua. Tau tatau pe mo hanga noa ta Amerika ai tolo. Ai kakai o tau. Ke ka ko mea peko tau ho vare ko te lava o tau tala noa. Ai ngahi isi ula lahi koe ni. Pe au ku hane o ku toia ki tua mea ko ekonomika e tau kau ekonomika. O kai ke na lava tala noa tau atai na ke mea koe. Tau o atu, na ofa mai o e whakamatala ko tau whonua, koe haa te tau toloto ai, i he fuhiki hiki ko ne totong koroa mamani, mohono uhinga te tau kaua he mea koe. Mao koe mea la lahi pia siwa e lava hai ahoni e katala noa atu ki ai, e koe lahi indicator ko e mea ko tala noa kai siwa ko o to'o hake pe au hato ekonomika po o silisi ai. Hange koe le volo mo ua. Ko whakafuofua ki he tupu ho ekonomika. Ko mea ia ko mea ia ko ui he taimi ko te permanent o ngahi economic situation wa. O silisi mai ia, uilo ia. Ko taimi pe ko mai ia whakahoho ba ka hoi mea valu. Ko mao e whakafuofua ia ki whonua ko ia. Ka koe tāna pe o tā noa siwo ki ai whakamatalahi ke iai pe kakai e aonga ki ai pea ko ia tau family na nofo Amerika. Pea o ku tau tā noa ke nau ki a mai ko whanua ko unau nofo ai. Mo mea ko unau siwa he televiso de mo mea o kai ko mea hoko. Ka ku hiki to tongi lo koe whatu tāmaki koe to tongi lo o siwa. Neongo koe lolo tau maheni ki ai ko lolo ko whalere ate ngai nisi ni. Koe pai product koe petroleum. Lave he mea kotoa peresi tiki ki he mo mea kotoa pe uku konga ngahi. Oe ngahi mea o tau mo ui whaka aho api ko mea. Ko mea ko ao ngai a tala noa ko te helo a mamani. Pe koe ne hiki pe lolo, hiki katoa telefoni mo e au ke mea kotoa pe. O kuala ngahi mei he lolo, hiki katoa.
ko ne ai mau inga ia tala no ko ke petroleum ko ta no ko ke oil ko ne ai mau inga he ko ta no ke he oil ko ta no ko he ni kuata ekonomika mamai Ka kou ki fie hua tu ai kai whahina e aluhake ki he lolo. Mahina foki ai hau ai mea koe ni ku iloa koe ni renewable energy pia mo ngahi iwi mela a mo nuclear mo hafua ngahi iwi fo oko ia. O ku asi mai foki aluhake koe ki he lolo Neo mo ngahi iwi ka atoa koe ni pau tika i pe foke tau lahe ai ngahi mea e nuclear energy koe ke tau ngā oe ake. Koe ai moe hao e ngahi ai ngahi mea koe ne whakalaka ke satellite mo AI. Ka aku hange koe he ne asi mai ai ni ku ke hanga o mai. O ku ke ipure maalohi pe mo maalunga pe lolo ia i he tau wafe ka atoa mai ki he u energy ko niki ke Whapai mo a ta anaki ki ai koe ngā ta au whiowhia plai pe ke whao singa i ta ta i māmaro. Oe, ngai whanua kau ngau hūro o siwa. O ku ngau keri ko lo ane tau pepa sa pe are pea. Ko ngau tōru ia ku taki mua he ngā aue ke alternative energy. Ko ngau tōru ia ku taki mua ai. Ke he mo siaina. I solar, i ulope ko wind farm. Ka koe tala noa, e ku ange ai lahi iwi koe o lolo ke ngahi mea ka ekonomika tehe, me iai. O ku staple au kito ai teknologia ki ai. I hono purify, right? I hono, o te kei te fuwau ai teknologia alternative energy ki ai. Ki e pau koe o ku mau he loro. Pea koe tō taha, koe ngahi kemi kare koe mo ngahi makapoloa o ku whau ake teknologia koe ia. O kei keri a teme nusia mo. Koe ngahi ponua koe lalahi koe ia. Ai iske ko Ukraine o ka wai koe ngahi ponua te. E keri atu koe o whakalere ate maka mo mea o fie mau he teknologia koe taha. E teknologia o kui te koe supplement. Ka koe mea koe ke stabilize industry hako nua. O koe ke nau lava e nau tō. Koe loro o ke kupunela. O te ea o teknologia ia ke staple au kito. O whakake fito hoi maunga pea. Leo tau alu kei maa. Ka koe ngai whanua ngoni kou mo whanea whakata. Ko ngai whanua kou lai nau alu kei ko ngai whanua kou kurolo. O keri lolo si. E kou sola whama ia sau ke arepe. Ai na ko hai pua. Ko ua ki Lucia. E nau ngā au to se inga ki ai. Pea oku alu e nena te he tok ki tau mawahe mei he nuclear energy. Na kamata ia i lope. Ko foi ko u nuclear ko lahi ko ngai nuclear a plan ko i lope si ua ko langa i Lucia. Pea kui kai ke tau ilo po foi tuutuni ko ekonomika pe ko tuutuni ko politiki. Hono whakasi isi e influence a Lucia i he ngahi pure anga i lope. Pea koe ni ngau toi kamata ke whakabo ui ke tāpua ke kono uhinga. Koe mea pe ia taha. Tene lava o ofi hake ki he loro. I hono stabilize ke hono ai o whakama. Mo whakatupure ki na ngahi industry koe ki he manufacturing. A i lope. Koe mea ko walu kia he taibini siwa ka ko hange koe lau. O whapeke kau e iki he ngā aue mo atamari e ngā hikonua koe ni. Ka koe mea ko tau whatoka atu ki aisi ua. Leo na tau kei hanga noa tau mo ui whaka aho pe. He ku te ki ai peke whahia tau ni a tomia ko te ke loto si aina mo Lucia ke wha tau ni ato.
koe malo me o fonua ko ia e na puke a fufula mai ai tu unga ko ia mamani mo na fusi ko whakala ka ke ngai fonua. O kai ke nao o tala mai to ke nao o dominate a fonua ka koe mahange ko tau lau siwa. Ko se hangai ko ni a ngai fusi lai se ko lau la ta ene hoko mai. Mo si lai se ko tau pene wange au e tau hao. Pea o kuna fu pao ni kehe au pipa. I he anga o whakakau mo tau kei. Ka koe mea au tau, koe te tau wha asi mai, a he ana laiso ai ngase tula. Ka koe o au tene o mai e ia a foi pao ni whaka historia ko ia o mai ki roto i te talanoa. Pea mea o tau ho haa i he rahi innovation koe hao me Amerika mo mea sai whaofa pei. Kaka i he historia siwa. Koe kakai tuki mua poto mamani koe hao me eria koe ni. Lucia, Polani, Siamani. Koe nau mo vete hoi mamani mo teknolosia ma o lunga o nau ngā awatia. Pea na ilo i pea Amerika o se tau kono ua. Aina. O hao mo ia ka koe anga ia pao kehe ka kai siwa pa te ia au pe ye tai mini whamui mui tahi wano lima koe o mai koe ni a Fasilotic koe siana me iwa. Sate koe siana engineer o hula mo riu ka wai alahi ai ngā ue wha kompita o e han. Te fui whakau koe. Koe whakalahi ke set theory. Kai oua te tau pehe o kui kai ke aha contribute a area koe ni ke civilize a mamani a honi. Koe whakahistoria, ka kai fika, koe ka kai filosefa, ma onga mamani koe hao me ngahai area koe. Hao kisia ina. Hao toku vai tu ua pehe tau politiki. Au wharea he ka kai diko politiki mo he uri. Ka putau amanaki pesi ua ata mai a mamani ha mea pānga he rotonga koe talanoa la i kai dinu whai ki artificial intelligence. E te koe māma mahina ni kare i he ko whakatonga i mea koe ia. Oku pehe he toko lahi, oku tau alu ki he ngā au whakateknikare koe ni. Te eki ai ke tau whaha kau whakalere. Te kia ke tau whakakau i whakalere siwa. O ta whaalau kia he lo au, o tau au tau tolo ai e mea koe whakateknikare, ka tupusi o tau ata mai o tau tolo holo hi whakilau. I whakangau. Lahi au pita kakai he taibini o kuna au reisi konsen, ko kakai ia na nau kau i loto he ngā ue koe no artificial intelligence. Ka koe tau sio kene mawea sio, ko tau o si pena tau ta anoa information technology. IT. Mo ngahi tau ki mua. Taun. Ko tau ta anoa artificial intelligence. Ki he wawe koe aluka teknolosia. Ka koe launga lahi e aho ni na e te kiai ke tau ta anoa i whakalerei a mea koe, a teknolosia koe. Ka koe tau luku a te siwa me ka whakona o tau wheteri atuai. Ke ri atu ki loto he ilo na iai he kakai o nau wako whakaitiki ke ngai mala e koe ni ke nau toe tala mai ha mea ke kakai. Whekau aki pia mue huunga o mala e takahai e kahau. Ka kua sio foke kakai ke tola siwa. O te kai ke nau sio ke nunu a mea koe o teknolosia. Mo whakau ke paanga ia. Lau piriona. E mau mei he po i teknolosia koe. Ka koe reo e kakai iako lalahi mamani kai ni siwa. Nau reisi.
na te kea ke whai hana tala noa i le rei o huunga o teknologia koe. Pe pos mahina pe kono i o na ia lahi. Ka koe te taulawa pure, ke. Te lawa o pure i ha ropo te hane tala noa ka ropo te ta. Ko hae mea te ke pure ta. Mo ke ilo ki he tuunga te na tala noa e ka hau. Ko nea siu tau no atu o siu kia i ahoni. Tau ko tuu atu o whamai o whakawhewheka ai tala noa ki ngahi mea peheki o koe koe mea ia o ku kou ki tau tala noa. O hange ko tuunga kia maamani wha ekonomika mo ane tuu ki he kahau. Whelawe i moe u tau kono whalanga holo i maamani. Ka osi mahino mai a siua koe tō anga ngahi whanua ko tō ape i he koloa mai mawhai te au tau ki e whihi ape he whanua koe ai ua o au ke au. Tō api Italia, tō ai a Holland, ko Amerikani o au ke tō. Ku alu ia ke tuunga koe paanga koe te ne whakamore te fua ai malu ene koloa o mo vete holo i mamani furahi na anoa ia ki hono i. Te ne alua ia o whakatupu ai koe uhoare au e savea koe di ko internal conflict i Amerika mo ngahi whanua o ko kau hono whae whakafuafua ki ai. Pea koe tuu koe Amerika whikau aku mo internal conflict o kula siwa. Mei he tahiwa ua tahaya siu, ko ua tolu e. Ai au mahino ia o tuu la vea e whanua ha mau i loto whanua. Te hepe e nā uhanga o ue a siaina o mea ue nā fuafua ke nau teke usia o ia ha whanua o kula. Hono whakailonga. Te whikau aki mo internal conflict. Ko external conflict in ka usio kai o kula pe ia. Ko internal conflict o te tau mo ia assessment ka ekonomika. Ka koe whakailonga o koe te sai. Ki Amerika ka ko tau ofa lahi ko tau kakai Amerika. Ofa peke o te nau mamahi mai ka taua siua. Ka nau ki sio whakarerei ho nau whanua ke mea whako. Ke itari ene lai tola hene alua whakatau i peikai. Ko ngahi mea pehe o tau alu ko te. Koe mea ko winisia ka mamani ko tau alu ko te tikito. Te tikitai se paanga siua ko alu ia ke kontrol. O koe ke whai a ki a ko uhinga whakanga au ke whai ngofua mo ya ko alu ia ke kontrol. Te taamai tai nini ko ki lere ta pei peho tolo i he mea ko sto oia mo akau ni o ato me tikite. Esiu. O koe ke te aha o oto o ke pehe o te to tongi ho mo ikai. O kai ke te aha mea pehe esiu. O koe ohuare pehe koe ke puria ho sirinini nei o akau. Ka te ki toko koe mea koe te tau alu ki ai ka koe ofa pehe o tau mateu teu ho tau kakai ke tari e ai mea koe ia. Ai to onga koe ia mo ui whakapaanga i hoko ati e ka au siu. Ka ofa lahi atu ko tau ka ai ngā ka. O pete nau i te ngia mai ka nau toki whakau ke ngāhi mea kupu i mea lahi koe ni ku tau tala noa ki ai. Ke tau tala noa o to'o mai pe e whakatātā ki mea ku hoko. O pai ka tau tala noa ia ki hapo nisi. Ki ha mea ke misteri. Ko mea ulo tonga hoko. I mamani ki ahon. Ka ie uhinga ko ia. O kuia e tata tonu ke ta hanga o ki toka aki o tau kakai i he tau lea. Tukuange kau papalangia siua kulahi nau ngahi mea ia o te nau ala mau mea nau whakamatala.
ko tau kakai whakato mau ka koe ka loto ke mau i tau kakai ko ulea whakatonga ai whahinga mea koe ni ke nau siofia ke nau mo ui i au ke kahau. O te nau tep no ia tau e te no whewhon mua we no kua. Te koe no koe ni New Zealand to Amerika ki tepi pe o kuke ai ki mea o kuke ilo ke whakafuafua ki ai o mo ui. Io ni tukufua. Koe tau ngā ue te siwa. Whahau pati mero au. Malo pito kai whahena pa koutu i koe whama opo pe ia ki he tau poro kalama. Pe ko atu e whamarola ki te koe. I lawa rei e tau poro kalama pe mo ngahi whatu talanoa whatu whakau talanoa whamama ki he tuu ai tuunga whaka ekonomika whamaman lai a nipa koe capitalism pia mo ene whekau aki pia mo ngahi pure anga hau tau te whito ki Amerika. Pia ko atu ai e whamarola malo e kei whai mai tau whatongia pia mei CNN. Ko atu ai whamaro ka te motor ko tau pe mo mea mai pe te mo mea mai te poro kalamani e kahau ke ofa pe kuongo le rei atu pe au atu ai whauhinga o ku whahoko e Professor Inofotu Akau pe mo e whatala noa ko whai ka māloho mo mea mai ka mo mea a te ma ta tau atu he kai toki wakai hao tau e whe ofa lahi atu kia te kumotoru hono kotoa pe māloho.